Siyabingelela abathathekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu uJesu Kristu. Siqhamuka khona-ke ebandleni lase-All Saints, icathedral yethu leseveni laseSwatini, idayosisi lebitwa ngokuthi iSwaziland. Namhla-ke bathathekayo lilanga laPentecoste, phinde futhi kuyilanga lasikhumbula khona imvelo nendalo emhlabeni wonke jikelele. Isihlanu kwenyanga yenhlaba eminyakeni we-2022. Kodwa-ke bathathekayo isidlo yanamuhla ndayilethelwa nguye umfundisi Sibudla akanye naye babe Cyprian Dlamini. Sethemba bathathekayo ukuthi ndayithokotela le nkonzo, sidawujabula simbonge uNkulunkulu njengoba nje kungeso sikhathi sesishido saPentecosti noma lusuku lwaPentecosti. Lemfundo tethu betitholakala ekhasini le-44 encwadzini yemfundo, bese encwadzini yezinkonzo titholakala ekhasini le-241. Lilanga laPentecosti bathathekayo lilanga lekugcina etinkonzweni tethu teliphasika lalapho besisolo simemetela khona ukuthi Jesu Kristu uvukele, saqhubeka samemetela ukuthi Jesu Kristu wenyukile. Etikhathini letiningi-ke kuyabe noma sifundo sekuqala noma sifundo sesibili sifunda encwadzini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesibili, siqale esahlukweni sekuqala siyogcina esahlukweni se-21. Lalapho siyaye sive khona indzaba yokwehla kwamoya oyingcwele ehlela kwabafundzi baJesu baphuma bahamba bashumayela, njengoba nje namuhla kulolu suku kokuthi emva kwamalanga anamashumi 5 inkosi yethu ivukile, kwabe sesekenteka ngokuthi ehlise moya oyingcwele esiphakathi ethi kwabazalwane umoyane. Sikholelwa-ke bathathekayo ngokuthi usetikweni. Sidawela-ke le nkonzo bathathekayo sibhika lokuthi losuku lwekwehla kwamoya oyingcwele lwaPentecosti, nekokuthi futhi losuku lwetemvelo emhlabeni wonke jikelele. Njengoba beseshilo-ke bathathekayo ifundo tethu ndime ngalolu hlobo. Isifundo sekuqala siphuma encwadzini yemisebenzi yabapostoli isahluko sesibili, siqala esahlukweni sekuqala sawufika esahlukweni se-21. Libubo lanamuhla libubo le-104, siqala esahlukweni se-26 siyawugcina esahlukweni se-36. Isifundo sesibili sitholakala encwadzini lebhalelwe baseRoma, isahluko sesiphohlongo, siqala esahlukweni se-14 siyawugcina esahlukweni se-17. Livangeli-ke lona livangeli kulandzisa kwaJohane noNgcwele, isahluko se-14 siqala kufundza bazalwane esahlukweni sesiphohlongo siyawugcina esahlukweni se-17. Ingoma leyadlulela livangeli ingoma yaHezekiya, ingoma yesine etingomeni tethu esisekisako kuyincwadzi yetinkonzo. Jesu wathi ukuyithatha inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Lona-ke umyalo wekuqala nalokukhulu. Nowesibili ufana nawo uthi uthanza amakhelwane wakho njengoba uthanza wena. Le myalo emibili babelele yonke imithetho newaprofethi. Siyisebenzisa-ke bathathekayo umthandazo lokwehlukile, umthandazela kuphenduka ebubini lesibendalo kwendalo kaNkulunkulu. Asibume emdoloteni selinisela nalokuqinisekile kweyigcina imithetho kaNkulunkulu, sibile ngemithando nangekuthula nabo bonke abantu. Inkosi zakuwe idalo siyavuma ukuthi
noma sidalwe singumfanekiso wakho asingakhona ukuthi indalo siyithanze ngendlela oyithanze ngayo. Sibantu labanekani, bantu labanekhombolo esikhundleni sokuthi sibone kuhle bendalo yakho nedingo lonke lolidalile. Sibuke ingcebo, sabuka imuthuko, sathi sifunela thine kwethu kuphela. Sibantu sifunele ukuthi sibe nalokuningi nalokwethile ukuthi kube kwethu bosodwa. Sangabi nenzaba ukuthi lokhu umhlaba utawushiya onjani. Sehluleka nokuthi sabelane nalabo labethu. Nkulunkulu msebenzise mhlengwe. Siyavuma ukuthi lo mhlaba asawuthanzi ngendlela wena lomthanze ngawo. Siyaxolisa ngokubhobhisa nangokulimala. Leti lwane nelihlahla nalokumila kokuningi lokudalile lenyalo semngeko nenga yekwenda kwethu sibantu. Letimpilo letiningi letilahlekile neminyaka ingentwa indlala netimbo letinye nesitendako sibantu siyaxolisa. Nkulunkulu simamisi wethu siyavuma ukuthi asikawunakekeli umhlaba ngendlela wena lo wenda ngayo. Siyathatha kiwo singabuyiseli. Sicedze lo wena lokubekile ngokuthi kuyawusiseta empilweni. Siyathatha sisebenzise bese silahla lokuningi lokunakele lesenamsebenzi. Saka imithi lebulalako nale kubesako nalela ukuthi imvelo ehlukumezeke ikhona sakhona ukuphila ihambe ngendlela loyidale wayibeka ngayo. Sibeke impilo yethu nabasemndeni, sabeka ukudoleleka kwethu kwabasemndeni, sangasayingeni indzaba yemhlaba nalabanye bantu nabasenhluphekweni. Wosilone Musa siyenda endwani. Siyatithoba nenga yemisebenzi lesiyendamo nalesiyendile lefundisa indalo yakho. Yiva babe ukukhala kwethu nenga yentono tethu. Bona Nkulunkulu ufisa ukuguquka kwezinhliziyo zethu bese uyasithethelela bona wena. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labafeni bakhe iqiniso akusawukela asithethelele intono tethu asikhulule kodwa asibuyise asiqinise thungeni konke asigcineni nasekuphileni nomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla nemoya lobuya ezulwini nangetintimiti emalangabi wathululela moya wegcwele bafuthi bakho. Yokhela inhliziyo zethu ngemlilo wenjabulo nangemandla emizulu. Usethume isifakaze nesimanga sothando lwakho kubantu. Ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokuphila kusa nawe namoya wegcwele Nkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Siyawuhlala phasi bazalwane silalele imfundo yethu kolele kubona. Yabe seshilo lebathathekayo namhla sikubhala usuku lwaPentecost siphinde futhi sigubhe usuku lwemvelo emhlabeni. Liningi lethu lasibuka umhlaba lesikhathi lesiphila kiso. Siyabantu mhlawumbe labethukako labamanga labo ngenxa yethuko etiningi lesibonako lebekako emhlabeni. Mhlawumbe intathu lesingadibuka kakhulu indaba yokuguquka isimo semtulu
tindzaba temnyamalala letinhlobo letitsite letihlahla letilwane bese sebayenza ukuthi ukugculiseka kwawumhlaba kwawumoya kodwa asilosetulu lokubuhlungu bokuthi mathibuka letindzaba leti imvamisa yesikhathi labantu lokhanza ukuthi bathinzeke kakhulu lokhanza ukuthi futhi kude mhlawumbe nalokungakanani lichaza abadlalile ekutheni into leti tizentendele bathibe khona emhlabeni wawubuka nje ukuthi sineminyaka lemithathu bathathekayo besibhekelwe yona ukuthi kufanele sinciphise ibhole libulala umjwajwasi lena ngabe sitawudluleka ukuthi sinciphise sitawudikhansa sisesimeni esibi emhlabeni nasibuka lokuhlathile elikhulu emhlabeni wonke jikelele litholakala vele laseBrazil libe ladinga ukuthi ihlathi leli bukelako hlobise umoya nokuthi lithathe umoya lethile lekhishwa abantu liselekeliwa abantu seliguduke lelihlathi esiqinisekisile lenzawo lebukelako umoya lemibi seliyinzawo bese ikhipha umoya lemibi siyabona ukuqhubeka ngokuphakama kwezima lekushisa emhlabeni kwenta ukuthi imimoya lezinte lematangwasi emoyeni ikhiciteke emendeni kwanzi ukukhiciteka kwawo kangaho ukuthi sibona ebafeni nabanye sekuvula temalahle bese ivaliwe ngenxa yokuthi abantu badzinga lapho bangavula khona khona ukuthi batothola imalahle ebasa ngase usimo sebasa sekushisa sesigudukile siyabona futhi lekhona emkhathini welive laseRussia nase-Ukraine iyabanga ngokuthi salukuba khona kudula kwakuoyile kwathiwa ngabo petrol yabo diesel siyawubona nje umhlaba bathathekayo konke kuphela ukuthi udidekile awuphonsi kahle ukuthi kufanele wenze lokubhekela lokhu siyakufanelisa-ke bathathekayo wonke kuhlanganisela ihlobo lokwakukhona emkhathini wabafundi kaJesu lebese bahambe naye iminyaka emithathu baphila naye bahamba naye basebenza naye bebabona asahlobeka asashaya endleleni abo baze bangenelwa kwesaba lokukhulu bafika esigabeni sokuthi baphike nokuthi bayamathi ngenxa yokwesaba ukuthi heyi nathi sidawubona sekuwa intole ethile letibuhlungu empilweni lethu babuva buhlungu lapho sebakhona sabethelwe Jesu asabulawa kodwa buhlungu basebuyancipha nabebeva ukuthi heyi lo muntu lobulewe lo muntu lobethelwe esiphambanweni sewuvukile bathi basathokoda ukuthi nami uJesu sewuvukile waphinde futhi wabalethela ukuthi kukhathatheka nakabatshela ukuthi cha-ke mina phela ngivukele ethi semiyahamba ngiyakushiya ufika nalale wenyuka nawo nyuka ngimshiye ngiyawusala namali wendlela loya uyena uyawuthonzisa endleleni yaNkulunkulu alisinde lisahamba alibe emandla libathise emandla abangala nosabani hawu kanti kanjani na ukuthi sitawuthi sibuyele sife kodwa kwathi kusenjalo uNkulunkulu wasibusisa nokuthi bese kufika ilanga laPentecost bathandzekayo lalapho sitshela ukuthi bebandawonye akanye kwase kwehlapha lengcwele ezulwini wehlela kwabo wehla njengomoya kangamalanga emlilo
wabasethi kwabo kuleyo ndlela ababili kwabonakala kuye kubo kwehlekathi ngehle impiloti fanana etikwalo nangalothikwaloyo badwaliswa ngamalwelo basebaqala kakhulu ngalethi letinye njengoba kwayo abebanikela ukuthi bafundisele siyeva ukuthi kwabantu bonke lababuya empilweni eziningi lebathi laba sebafundise bagcwaliswe ngamoya abakhulu balempilo letinye bantu abangala bathi hey lawa bantu bakhuluma ngempilo kakithi sebakuthatha impilo aze bafika abanye ekuthini nayi abantu laba bathakile siyaqhubeka ngesive ukuthi kusesenjalo bakhona ukuthi futhi kaJesu bahlale ndawonye bahlephule sikwa kanye bafunze imfundiso ngempilo ngaphansi kwakhe kwaba nemangaliso empilweni yabo bamangaliswa bakholelwa ukuthi uNkulunkulu umuhle uNkulunkulu uphakeme kwaze wafika isikhathi sokuthi abafundise ukuthi bakwazi ukuthi babukele ukuthi babuye kangawo basathathane lento banakho bakuthengisa abathathekayo indlela ngokuthi labo labeke batokubona ukuthi basithakane bantu bebathathekayo bangathunda bathekele ukuthi baba kwente kanjani kwakuyini lena lekhuluma iBhayibheli vele kwakwente njani lethi liletashubashini kanjani asathi bathathekayo ukuthi sisikaphela sithini kwendlela kuloko iBhayibheli lesifundela kodwa nje lesikwatiko ukuthi kwabakhona ukuqulwa kwentimo impilo dabo bafundi baJesu bayeke la kuqala ukuthi babe labathana besababo kodwa basebaqala baba labanesibezi bebabonile lokho kwawenteka kuJesu ngabo kwamele kusaba lokukhulu empilweni yabo kodwa kuNkulunkulu akuhle bathathekayo baba nesibindi sokuthi bese baphelana nemandla abakakhulu ngasosikhathi baphakamise ukuthi hey Jesu Kristu ngempala uyaphila Jesu Kristu ukuphila base bayanikelwa bathathekayo umsebenzi wethi aphume bahambe bawona bonke abantu babe bafuthi ngalo bevila uNkulunkulu abasesabanga iphathi badlala khona kodwa basebenzela ngokuthi umsebenzi kaNkulunkulu awusale uqhubeka kuya empilweni ayekela kwabafuthi lababhaqaho bakhona uma emkhathini webantu ababekela athi hey cabelani lo Jesu Kristu uyaphila baba bese bakwasiwe kakhulu ukubona yokhamba siyatshela abathathekayo ukuthi sisapoka umqoka into lwethu uNkulunkulu lokunye esikukhumbulako ukuthi uNkulunkulu usipitele ukuthi sinakekele imvelo siyiyele imvelo ukuthi iphatheke ngendlela leyiyo siyele imvelo ukuthi ikwazi ukuthi ithufuzelele yona nawo sisabona bonke ukufanele ukuthi bathathekayo sibuye uNkulunkulu siphinde futhi sisebenzisele umsebenzi umsebenzi wokuthi umhlaba ukuze futhi uphiwe emadlana masha sitawukhumbula bathathekayo ukuthi beqala njalo uNkulunkulu nakaphela emhlabeni uGenesis chapter 3 sakhiwo sesibili lesithathu kwathi uNkulunkulu umuntu akede emhlabeni ade unakekela awulenze awubuye nabo-ke uNkulunkulu usibikile umsebenzi bathathekayo ukuthi sinakekele umhlaba nasingawenzi kanjalo kusho ukuthi masisaweni umsebenzi wethu lebala-ke singawuthatha ethole bandla kuwo lokwendeka kaPentecosti ukuthi sesiphiwe la bandla ukuthi sihambe siyokwenza umsebenzi kaNkulunkulu bandla siyabona seyefikile balengcwele nasuka lakekela bandla lehluk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 hl
Thixo kanye kanye, bebangasesabi sebethe ukuthuka nani
kodwa bathatha insuku nesikhathi bakanye bahleli ekhoneni kaNkulunkulu bahlephula sipha bakhuleka emva kaNkulunkulu wayegcwele ehlile tiwabo waliletha kunye bathandekayo ibandla liyakudzinga kunye kulesikhathi lesi isawunda umsebenzi kaNkulunkulu samemethela kuhle kaNkulunkulu nemandla kaNkulunkulu siyadzinga bathandekayo siyadzinga ukuthi sichaphule sibantu emisebenzini yethu eminingi eyahlukahlukene sikhombise ngokuthi sinengapho ngenza yokuthi uNkulunkulu indalo yakhe ayinakekela labanye bawuvela mhlawumbe ngapho yokuthi bona bavuka unakekelwa kwempilwane bakugcineka kwempilwane labanye mhlawumbe babukeki ukunakekelwa nokugcinwa kwabo izihlahla netithelo zinde mhlawumbe nalokuphilako lokuthile labanye mhlawumbe bethe ngapho ukumelana nokuguquka kwesimo sesitulu labanye alwe nenzaba yokuthi singakhiciti into letiningi letidolile noma letidawudolisa umhlaba lesiphila kiyo tonke letinto leti siyadzinga bathathayo ukuthi sibambisane into mhlawumbe size sisebenze sibambisane nalabanye mhlawumbe bemabandla lahlukile noma tikholelo letehlukile ngokuthi sonke sibambisane ekuthenini nomhlaba waNkulunkulu simnakekele ngendlela iguquko bathathekayo ayendeki bangabe mhlawumbe ukuguquka umuntu munye kodwa iguquko yenteka ngabe abantu babaningi baguquka ngasikhathi sinye siyayibona ke iguquko yenteka ngaleso sigaba ngabo lesiphiwo bazama ukuthi sibambisane silekelelane ekuthenini kube neguquko emhlabeni nasendlini siyaguquka sesinamali ogcwele bathathekayo sendiwe bantu labeli uhogolo siyabona Petro eqaleni nase seJesu Kristu sekabanjiwe nango Petro sekamphika athi akati lutho yena kodwa wendela Petro ukuthi sekagcwaliswe ngamayelwe akazange asaba nebesaba besaba baJuda tathamthini kodwa waphakamisa watshela abaJuda athi bantu benkosi lokhu nelifundako umsebenzi waNkulunkulu kwase kuyaphela kwesaba kwase uyaqonda nokusho ukuthi yenzi isila ngoba sibhidwe uNkulunkulu simelelele iqiniso laNkulunkulu siyadzinga abazalwane ukuthi sisibambisane siyababona abazalwane labo ukuthi babambisana bathekisa labo abanako bendlela ukuthi kuthekelwe bakutholakala isito kulabo labebeke siyadzinga abathathekayo ukuthi indzaba ekuhluphekela indzaba ukuguquka kwesimo setulu kube indzaba lesibambisana keto ngoba isikhathi esiningi letinto letibhala ukuthi kubhedeleke ngokuthi abantu babe nebona babe nemphongolo behluleke ngokuthi sibambisane ukuthi sisesenetisane kuloko uNkulunkulu lasingethe bona khanze umuntu ayedwa afuna konke kube nekwakhe makabe sifuna abathathelayo ukuthi namaqiniso lawo afinyelele empilweni yethu noma siwubona umhlaba uguquka kufanele bathathelayo ukuthi sifune impilo mhlawumbe letigaba lestikhanza sesifaka empilweni ngathi impilo bathathelayo ibelula lefanele ngabe siyayiphila siyabona tive letinjikile letona tikhona ukuthi tithole ugasolina namomoyila mhlawumbe nekushipa kodwa labo labasemaveni lalapho letinto tivela khona ukhanza ukuthi bona abasakhona ukuthi bathole kangakanani ngenxa yokuthi lamaveni aselasebili sesibitwa wona ngenyalo ukuthi akathathe ichaza ekuthenini asite lamaveni angathuthuki kakhulu kokuthi ashesheke wena athuthuke ngezaba ekubukela lokhu lesingathola noma lesingabita ngawo ukuthi lokusika ukuthi sikwazi ukuthi sakhe mhlawumbe ngogesi noma emandla sisebenzisa into leti
Sifundza konke bazalwane ukuthi sekufikile imali engcwele libandla liyaguquka ekutheni libe libandla lihle buhlungu libe libandla ligcwele inkomo. Siyabona lebathandekayo ngokuthi ekutheni sebalahlekelwe uJesu wasebuhlungwini kwathi imali engcwele asafikile kwase kuyaphela lokho buhlungu bazalwane jabula lokubangalisako bathi sebagcwaliswe ngamali engcwele bantu baze bafika bakhona wathi hayi yini lokathi lenzakiwe ngenxa yokuthi injabulo ayitholakala ekibo sebagcwaliswe ngamali engcwele sebaphuma bahamba ngemandla bayawushaya bathandekayo imali engcwele uyaseka bantu bacabanga ukuthi sesilahlekelwe idolo ngenxa yokuthi sithi awunakekelwe umhlaba abanakekelwe abantu ngoba konke umuntu oyehlelwe naNkulunkulu konke uNkulunkulu uyafuna ukuthi kuphatheke kahle sibona kuhle thina ekuthenini indalo iphatheke kahle ngakho-ke dinintilo efanele sihambisane kithi bathandekayo kude kokuthi sikwazi ukuthi sinakekele lo mhlaba waNkulunkulu singesabi singabi nekusaba kodwa sibe nejabula nekuthokoza sisakwenza konke Sendiri bathandekayo ngokusebenza leswethayo ukuphakamisa ingalo uhlale noma uthinte ekuthandweni uNkulunkulu nalo ebantu bakhe nalo ngendalo yakhe asathi ukuthi kufanele ukuthi sihlanganisane sibambisane ekuthenini uNkulunkulu sisiphakamise simdumise ekwenta ukuthi ingotenteke la sikhona khona asisithandeni sibambisane ngebathandekayo ngokuthi kube khona kuthuthuka lokwentekayo emaphandleni ethu emibambweni yethu sisahleli simlalela uNkulunkulu inza abathandekayo sekuthenini ngeke uzonabo ukuvikele lokakuthanda kodwa lomthandayo ngabantu isiqiniseko sokuthi uyavikela asikuthande umhlaba asiwuvikele kulesi sikhathi sibantu labadala ngamali egcwele sifune kwenta umsebenzi omuhle njengaNkulunkulu yena lo wadala umhlaba nezulu umhlaba waletha tonke into letihle labakho kwathi uyasibeka emhlabeni ukuthi asikunakekele sikusebenzise kude siqhubeke kuqhubeke nembuso wakhe nemandla akhe asingcwalisweke bathandekayo letithelo kamoya kuba lesibindi ukuthi futhi sathi ukuthi sifikelele lapha emhlabeni siphinde sibe munye sibe nenhlokoto siphinde futhi sibe bantu labakhonako ukuthi sabelane nalabantu masekanjalo sitawubona ukuthi inkinga letikhona emhlabeni siyakhona ukuthi sibelane nazo bathandekayo unyiswe wethu make egameni loNkulunkulu uyise intombazana namali engcwele amen siyawumelelayo bathandekayo umthandazo weyana asithandaze uNkulunkulu nomangalisako sihlanganisa amaphimbo ethu sikanye nendalo yonke sisababata uNkulunkulu bakho uNkulunkulu lo umdali wabumba indalo yonke wasakata tikhanyeti esibhakabhakeni wasakhela nalomhlaba lesiphila kini waphakamisa tintsaba wagubha lwandle waselela nemoya lesiwuphefumulayo waveta lokumilabo lokupha impilo kubantu netilwane waletha letinhlobonhlobo tetilwane letimpala lehlukene wase udala umuntu uyamphefumulela wamdala lomduna nalomsikati wapenda umfanekiso wakho wasinika umsebenzi wokunakekela sikanye konke lokudalile wakubeka emhlabeni ngosini emsa wakho yibaba umthandaza wethu siyakudumisa baba nebunono bakho kohlakanipha kwakho nebumelemene lokuhlanganisiwe abethwa kuyo yonke indalo yakho mnotho waphasi ihlahla leticathi konke lokusihaqeni siyabonga nokuthi usidale sibantu wasenda sakafani uloyo nesipho sakhe loyo ngemandla akhe
loyo ngamakhono akhe, loyo similo sakhe, sibe sonke sidaliwe nguwe futhi sibe umfanekiso wakho lokubalulekile emehlweni akho nalothandwa aphakanyiswe nguwe. Nkosi ngemusa wakho yevanga ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu msindisi, lapho sibalekela lothando lwakho sikufulathela awusilahlanga. Ngenxa yothando lwakho olukhulu lomhlaba wetawa tohlupheka ngenxa yethu engathile. Siyakubonga ngemhlatshelo wethando lwakho. Nkosi ngemusa wakho yevanga ukuthandaza kwethu. Nkosi emgcini wakho konke uyaqhubeka kunakekela lomhlaba uhlangabezane nezimo zawo. Thumela imvulane kushisa ngezikhathi zakho nezifanele. Uqhubeke ukuguquka kwelisonto uqhubeke ukuguquka kwesonto lempilo lwayisungula ecaleni kwentele ukuthi ilwane letitako epheli. Siyabonga babeke umthando nekunakekela ngesineke bonke nabaphila nomhlaba. Nkosi ngemusa wakho yevanga ukuthandaza kwethu. Nkulunkulu lophakeme uthathu ekunyeni, siyakuqonda siyakudumisa ngobe udale konke lokukhona. Thumela moya wakho longcwele ukuthi asivuselele, asigcwalise kude sitewumphephethela tindzaba takho letinhle ngetindlela nangemagama abantu bakho labatawuhamba bawakhombe. Nkosi ngemusa wakho yevanga ukuthandaza kwethu. Yesu Nkosi yethu Jesu Kristu, thela moya wakho longcwele kwethu kude sitewukholwa iqiniso lakho, sikhulise madodana nemadodakazi engalo. Nkosi bonke badala ubele ukuthi bakhulise abantwana babo ngalokuphelele evini lakho. Nkosi ngemusa wakho yevanga ukuthandaza kwethu. Nkosi wempilo, ungabakhohlwa labagulayo labashonelwe nalabahlukumezekile, baphe ukuthi bathole ukuphiliswa nekudududwa ngokwethando yakho. Ubaphe nesiphithi sekwakho ukuthi wena uyadada izidingo zabo futhi uyabulala nobuhlungu babo. Ngakho uyawuhlangabezana nezidingo zabo zonke kude babhekelele kude kube yilolu suku lokubuya kwakho lapho konke kuhlushwa kuyawuphela. Usiphethe nabo bonke labalenzeleke ukuthi umuntu akubuya kwakho kupheleliswa kuwe. Nkosi ngemusa wakho yevanga ukuthandaza kwethu. Baba sobala ukanyile ndodzana yakho Jesu Kristu, thumela moya wakho longcwele ezinhliziyweni zethu nalo livi lakho ukuthi lisibusise lisihole ngokwethando yakho. Sicilise kukho konke kundiwane ngashwa, usivikele nakukho konke lokungasilo iqiniso. Sitewukhona ukuqhubeka sicinile ekukholweni, sikhule nasemthandweni nemisebenzi emihle. Siqhubeke senzeme ngemandla emseni wakho lobonakaliswe ekufeni kwakhe kude sithole insinziso yaphakade. Naye nalo Kristu Jesu indodana yakho Nkosi yethu lokuphila akuseka nginawo namoya longcwele uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Badla yawusukuma sitewuvela ukuthula. Siyawusho kanye naye sithi babe phakathi kwamandla sizinikela kuwe Jesu Kristu Nkosi yethu, kwesiwe umhlatshelo lophilako sithumele mbele manje moya wakho longcwele sabe silele ithumulo Nkosi bakho. Asithandazele Afrika, Nkulunkulu kusisa Afrika, gcina abantu bayo olabaholi bayo ngempethola aye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Uthula kwaNkulunkulu lokwenza ukuthi bonke athethele inhliziyo zethu nemicabango yethu, simathi simthathe uNkulunkulu naye indodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu, nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodana namalwendweni asibe kithi njalo. Amen, 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 amen.
bazalwane ukuthi sesifike khona emaphethelweni ayinkonzo yethu. Sithemba-ke bazalwane ngokuthi siyithokozele lana nkonzo lolu suku lwaPentecoste. Sesiphumile ebaleni lomhlophe sangena kiwo umbala lobomvu lohambisana nato tindzaba lamalwengcwele ebandleni laNkulunkulu. Siyacela bazalwane ukuthi liqhubeke liyanzise indzaba yale nkonzo, likhombise nalabanye nabo bakhombise labanye ukuze sekujukiswe kubathathwe igama laNkulunkulu. Wangathi-ke uNkulunkulu lowadala ukukhetha kwayo indalo wangathi uNkulunkulu lowamisa ukugidza kwayo indalo wamangaliswa nebuhle betimbali esikhotheni. Yena lothatha lebe kungasilutho akuguqule kube lutho, akasihone kude kokuthi tiguqulwe timpilo tethu netimpilo telibandla. Simlalele yena, silalele nendalo nayikhala ibulobobola, siphinde sifune ukuthi kubonakale inkazimulo yaNkulunkulu endalweni yonke. Hambani-ke nekuthula nangemthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Hambani ngekuthula nangemthando niyosebenzela inkosi. Haleluya, haleluya. Egameni laKristu. Amen. Haleluya.